Open your notebooks and your ballpen. Tuloy tayo sa ating lesson. 10 things you need to stop doing in your life. Ano natin number 1, Itay? Read. Stop worrying about the future. Now, I'll jump to number 4. The second thing that you need to stop doing in your life is stop comparing yourself with others. Stop comparing yourself with others. Adut min ministerak tultulungak nga Kristiyano nga tapno aggrow. Tinakitak nga maysa nga pagkapuyan ti adu nga Kristiyano isu di number 1. Life of faith. Kaadwa na pagkapuyan tayo, worry. Isu nga may makigimong ti Domingo, yun unan at mapanagsapol kwarta, ken agbirok ti pagutangan. Worry. Ti may kadwa nga nakita kakabsat nga weakness ti adu nga Kristiyano no apay nga handa aggrow is because of comparing oneself with others. Now, comparing yourself with others means measuring panangrukod your worth ti kinapateg mo or success, ti pangrukudam, ti success, ti pangrukrukudam, ti worth wano success, ket na ibasar, iti achievement, iti sabali. Dahil iti maysa nga madi nga epekto ti Facebook. Kasi, di kanayon nga makitam kadagiti gagayim mo, kabagyam, unsaved, ungodly, sometimes uray backslider nga Kristiyano, makitam nga kasla okay da. Kat makitam tibagim, pag-compare. In other words, you are making them the measurement of your worth or success. You base it on the achievement of others. Anat achievement? Imbag pa idata nakaadayudan, naragpatdan, nakalipasda, okay? Nagbalaygida, samantalang siyak. So kaslang ti panangkitam ti bagim, awang kwentam, awan naragpat mo, because ti nangimesuram, jay naragpat da. And you begin to forget your small but significant achievements in life. Why? Because you are looking at others. So, please, as your pastor, DJ, i-rebuke lang, DJ, muna nga point itay is, in-addressak, DJ, tilakit kitan tayo problem. Tata, addressak mat, nga tikit kitam padam nga tao. Achievement. What else? You're looking at their possession. Oh, napintas balaydan, siyak haampay. So therefore, wala pa. Wala pa akong success. So you make their achievement and success and possession the measurement of your success in life instead of finding your value in Christ. Nga, tibiyag mo kakabsat, ti kahit nga sa wondeta, haan nga digidjay material nga banag, timang define iti value. Amoy ka na sa wonday value? Pateg. Kaslang hantay maipateg, DJ biyag tayo, kaslahat, kalati arig na kumakakabsat kat kastoy ayan. Ididamom ti gumatang ti kotse, permit pateg na ka. Nga may digimatang di barkadam ti dakdakkel nga lugan, kaslawang pateg na di kotse mon. Hamo pa'y pampansin na nun. Dati, iparking mo diyo nagtibalayo kakabsat, kumkumutam, tatta kakabsat, iwarwarang mon. Kasla awang pategen di kotsem, kasi napimpintas di ginatang di barkadam. You lose thankfulness, contentment, joy, and appreciation of the blessings that you have because you are looking at others. That is the meaning of comparing yourself with others. How many people are like that? How many people are, going through that problem? Para kinkwana okay ti biyag na ngam idikitan at sabali, napimpintas ti biyag da, awan ragsak na ka day biyag na.
How many of you sometimes felt that way? Be honest. Sometimes we feel that way, isn't it, mga kapatid? Dagay nga buya-buya, can you be honest? Type it there. Pastor, you're right. I feel that way sometimes. Right? Napintas jay trabaho, okay kamot pela idi, right? Thankful ka, Lord. Thank you for my job. Mapagkasya mi. Ngamit di makitam di sa bali nga pamilya, napimpintas di kasasaad da, suddenly, kaslang awanan ti, how should I say that? DJ sweldo mong kat, you're not contented anymore. You're not happy with what you have. So comparing yourself with others is something that we need to address. Because baka apekto ti biag deto, negative ti apekto na king ka. No kumamakina, agpalyado ka kakabsat. Sa balik kum no kwan, no kasjay iti ugalim, wano attitude mo iti panagbiag. Now, let's look at what the Bible says in 2 Corinthians chapter 10, verse 12. The Bible says, "For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise." Han nga wais kakabsat nga ubraem ti kasta. Nga timaysa nga rason, deti pa timaysa aya, ag-strive ka ti biag gapo kadakwada. It shouldn't be. Naawatan nyo kakabsat? Because you are comparing yourself. Now, first of all, stop comparing yourself with others because it is unwise and unspiritual. Kaya tasawon kakabsat, haan nga nainsiriban, haan nga panunot tinatakneng nga tao. Ti agikom compare ti biag na ti sabali. Haan nga panunot ti tao nga nanakem ti biag. Ubing ti tao kakabsat nga ikom compare nat biag na ti sabali. Nga awan ragsak na di biag nan gaputa nakita nat napimpintas nga biag. Kat anang arod no isatinted ti apo ken ka, angam gaputa kitam ti blessing ti sabali, awan ragsak mo ka di person biag. Ubing-ubing nga panunot. It is unwise. It lacks maturity. Okay? And it is unspiritual. Kaya nasawon di jay, hanga na Diyosan na panunot. So, tinadyusan na panunot kakabsat is be blessed, be happy, be thankful with what you have. Number 2, stop comparing yourself with others because it is a lack of maturity. Di jay ko nakitay. It leads to envy and strife. Amo yung aming siguro hantay mababalaw ti bagitay no daduma kasi di dumakkel tayo kasi di ka na yung tinga mangmangag namin. Oh, anak ko kitam ne so nga tunusi ka kasto ito DJ kakabsat, parents listen to me. DJ kasjay nga panang condition tayo ti mindset dagiti anak tayo. Antay mapupuutan, they are developing this immature kind of mindset that's comparing himself with others. Kita nang tulat ta ti biag ti sabali, isuntot surusurutan na nga biag. Nga awan kingkwana DJ panunot nga, okay, God has a different thing for me. I am unique, I am valuable, napatigak iti apo, and God has a different thing for me. Number 3, it is unwise because it distracts you from your personal calling. Mano kakabsat dagiti tattao nga nagpastor kuma ngam immapal ti biag ti sabali isunghan na nagtuloy nga nagpastor. Kasi kung nagpasturak anat maganap ko, wala akong mapapala dyan. So why should I become a pastor? Kaya't ko tikas di nga biag, naging ambisyon. What else? It robs you of joy and contentment. Deta pela upat kakabsat. Ibagam mang kanyak no napintas nga biag deta agikom compare ti sarilim ti sabali. Is it a good life to compare yourself with others? Look at that 4 reasons why you should stop comparing. Okay, basahan tayo ulit. Number 1, go. It is and unspiritual. Number 2, it is
And it leads to what? Okay, number 3. It distracts you from your what? Oh, and what? It robs you of? So, ibig sabihin, you want to be wise. You want tiyagbiag nga matured. And you want to stick to your calling. You want to have joy and contentment with life. Ikatam di pa nagkitkitam itibiyag ti sa bali nga tao. Nawatan yung kakabsat? Okay. One day, ada ka no spoon ken kartib. Ket agtugtugaw da ijay lamisaan. Dada jay lamisaan. Spoon ken kartib. Kuna jay spoon ka di jay kartib. You are sharp. You cut things. People use you when they need something important done. Siak, I just scoop soup. I'm not useful like you. So kitkitan na DJ, saya at DJ Caesar. Kat kayat na nga kas J kumamot isuna. Alright? The Caesar replied, kuna deti kartib, at least, kuna naman, people use you every day. Siya, I am often stuck in the drawer for weeks. Wala akong activity ng maraming linggo. I wish I were like you. Kunamot J. Kartib. Always needed. Always visible. So makita yung kakabsat, DJ Spoon kan J. Kartib. Kuna J. Spoon, kasta ako ma. Kunamot J. Kartib, haan, kasta ako matabiyag mo. They don't realize they are unique. So, they both decided to swap roles. Ag-swap tangarod ko na. Anat na pasamat? The spoon tried to cut paper, but only bent and made a mess. On the other hand, the scissor tried to hold soup, but spilled it all and could not hold anything. Unique tabiyag mo. Envy leads to frustration. Comparison leads to confusion. Are you following? That's why a sense of divine purpose, no amum, no anya ti purpose ti Apo iti biyag mo. Adakal ka DJ sense of divine, everybody say the word sense of divine purpose. Amum ti purpose ti Apo king ka. Hammo nga apalan di purpose ti Apo ti sabali. Amo yung aming kakabsat, no anat purpose ti Apo ken ka, He will bless you according ka di purpose na ken ka. Right? Kastamot kanyak no anat purpose ti Apo kanyak, He will bless me according to my purpose. Hamo apalan di blessing ko, kasi di blessing nga inted ti Apo kanyak, kasapulan para ka di purpose nga inted na kanyak. Kasi no ited na ken ka, pangusaram. Hamo mausar. Kasi sa bali di purpose ti Apo ken ka. So ti bottom line na kakabsat, the truth, are you following? Just like the scissor, know your purpose. Just like the spoon, know your purpose. Tunggal may sa kadatayo kakabsat, amuam iti purpose, damagam ti Apo Lord, anat purpose mo ti biyag ko, anat role ko iti dayti nga biyag. Are you fulfilling? Do you know your role in life? Hello? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Oh. Kasi may role ka sa buhay. Kas pagarigan, no ti role mo kumakit kayo ka, hamuap apalan DJ parya kakabsat. Shrub, di ba? No si ka kumakit parya, hamuap apalan DJ kayo. Nagtayag ka mo kung kuna. Kasi ada purpose ti Apo no apya kasi katayag na. Nakapuot ka ti kayon kakabsat nga paidda. Masapol nga di kayo kas jay. So sika nga parya, siyempre agkarayam ka. Kamo kung kuna ti sarilim, apay nga kastuyak ka agkarayam.
nakarugrugit, dagati ayang ko, day jayak ko ma. And if you keep wishing that you were like the tree, you will never fulfill your purpose in life. So dapat amum kakabsat, ano ti purpose ti abong ka na? Pastor, can you give us a more clear application? Okay, let's talk here. You are a Christian. Don't compare yourself with the unbelievers. You have unbelieving friends, but don't try to cope up with them. Don't try to measure up with them. Because God's purpose for you is to shine. Agbaling ka nga witness to serve the Lord. Adu dagiti activities ti unbeliever, adu dagiti aramid ti unbeliever, nga hammo mabalin kakabsat nga tuladen because sabali jay path ti biag mo. Sabali jay purpose ti apugan ka. Kat nukit kitam dagiti unsaved nga gagayem mo, kat isudat ka latultuladem kakabsat, do you know what happens? You step out from your calling as a Christian. So nga, look, if you are a student, for example, kat dagiti classmate mo, grabe sila mag-extracurricular activity, ikaw hindi mo kailangan yon gawin. Huwag mong kailangan gayahin yon. Kasi ti path mo as Christian to serve God, ag-ministry ka. Because no, inapalam ida ti extracurricular activity da kakabsat, time will come, nga kaya't nagangausaran ti Apo, but you are not available. Why? Because you are busy with your extracurricular activities. Naawatan nyo kakabsat? O, for example, makitam dagiti, okay, kung kunak ka dagiti adadya abroad, dagay agbakbakasyon. Sometimes, dagiti unbeliever, no, agbakasyon ti Pilipinas, guwanta pa inom. Di ba? Balikbayan. No si ka, Kristiyano ka nga, balikbayan kung nagkadigita at tahaway, hanyo tultuladan di jay. That is not the measurement nga mangibaga nga balikbayan ka. Kaslapay mo't adarik natin amin nga, no di ka nagpainom, kas kamot lahan na balikbayan. No di ka man lang nagpaalat kalding, tapos gimatang ti adu nga tanduay, kada bilog. Tapos kwa, siyempre di kita unbeliever, para ka namang hindi balikbayan. Kasi nga, naging standard na pagbalikbayan, kailangan nagpapainom. Pero kung Christian ka, you walk a different path. Iba ako, kamo. Hindi ako katulad nila at hindi ko gagayahin yon. Kasi iba ako. You stop comparing yourself with them. Because you are a Christian. Ti worth, value, kan kinasya sindom, haan nga naibasar kadakwada, naibasar ka dijay sinu ka kan Apo Yesu Kristo. Oh, iso nga nakalad na dingit at tunukwan, balikbayan ka. Oh, may kayaw ka baranggayan. Apo, kunam no sinu ka dyayon ha. Diba kat nagrigrigatam deta nga dulyar nga sinapsapul jay Hawaii, jay Amerika. Diba? Oh, tunukwan di kito. May sapay, bro! Kunada, sige. Hangkay napnak, intay pa JB1. Hangkay pa JB1. Kat makita ma, post mo ta Facebook, sika mo ta balikbayan. Ira. Tunusyak mo dagat. Urayon dak Pilipinas. Bakara, urayon dak. Nusyak tumoti agbakasyon. Hanto lang nga may sakal din kanya, kuri 5. Hanto lang nga maminsan ti painom, idal daw aging kang agawi da. So why are you behaving that way? Why? Because you're looking at them. Stop looking at them. They are not your measurement. Hanggang isudat pangrukudam. Ulit kakabsat, ti dapat pangrukudam ti kinasyasin nom ken pateg mo, adda ka DJ, kinasyasin nung kiniapo Yesu Kristo. You're being a Christian. That is your foot. DJ ti pundasyon mo, iti kang agpanunod ti aramidom iti biyag. Not the unbelievers. Awatan nyo kakabsat? Oh, kaya maraming Kristiyano, bilang pastor, I've been pastoring for 25 years. Deti ti may sa kakabsat nga nakarigrigat, nguno may sa nga pagkapuyan ti adua Kristiyano. Once
nga tinalyaw mo ti sabali, tinalyaw mo ti unbeliever, ken gagayem mo, agtiwawag ka. Agtiwawag ka, you will leave your calling. So as a pastor, counselor, ang gagawin ko, Brad, hamong isudat kit kita, hang isudat tultuladem, hang di kita unsaved. Nawatan nyo kapsat? You are a Christian, have a sense of calling. If you are a Caesar, yes, a Caesar. As a Christian, be a Christian. Agbyag ka nga anak ti Apo. Oh, nawatan nyo kakabsat? Makita yung mat dagiti estilo dagiti unbelievers nga gagayim mo. Diba? Oh, halimbawa, makita mo sila, siga-siga, ano pa iti style, dagiti unbelievers nga young people. Bulakbol, ano pa? Aritos, tattoo, ano pa? Grabe, di ba? Biro mo yung mga bata ngayon, as early as grade 5, magsigsigarilyon. So sika, no grade 5 ka, kat isukit kitam, kat isut pinagbasar mo, nga kasla isut nagbasaram nga, kasdi gayam dapat ti grade 5. O maninigarilyo ka talaga. Kasi nga isip mo, kasdi gayam ti grade 5. O, grade 6. Gayon, grade 6, amudat ag ginuman kakapsat. At akasangod mo ni tatang data. Di ba? O makita mo sila, grabe, ha? So sa isip mo naman, kasi gayam ti grade 6. Kasi nakatingin ka doon. Right? Pero pag nakatingin ka sa Panginoon, and who you are in Christ, and you don't have to look at them, sabali kakabsat. Amen? Stop comparing yourself with others. As a Christian, stop comparing yourself with unbelievers. That is one. Pangalawa, stop comparing yourself with fellow Christians, with the blessing of God with fellow Christian. Halimbawa, sabi mong ganyan, bakit siya, ganito yung sasakyan niya, Lord, ako ganito lang. May purpose ang Panginoon sa kanya doon. May purpose din ang Panginoon sa iyo dyan. And number 2, you may have your own season and time in life. But it only leads, when you envy, it only leads to frustration. Comparison leads to confusion. So a sense of divine purpose and calling leads to peace. Growing up as a pastor, honestly kakabsat, amom no leader ka nga makitam ti ministry sa Bali. So, no makitam ti ministry sa Bali, perme, apakalago, ganun dapat. Di ba? Then I forget nga dagayam, adda sa Bali mo't nga design ti Apo, kada tayong HBBC. And I have to stick to that. I have to grow in that design. Sa balit design ti Apo kadakwada. Kat they design ti Apo kada tayo, makatulong to kadakwada. They design ti Apo kadakwada, makatulong mo't kada tayo. But I need not be like them. Our church need not be like that. We just need to, know our design and walk according to that design. Tawatan nyo kakabsat? So, as a Christian, walk as a Christian, know your purpose, amum no anya ti calling ti Apo ken ka. Bagaman ta kaabay mo, ada calling mo. Hangka man agpastor, but you have a calling from God. Ada purpose ti Apo ken ka. Amen? Kas na kumada tayo kat may isang church. Diba? Listen to me. As a church, kunana ti Bible, we are just like a body. Alangan nga kuna jay mata, umapal jay mata ka di jay ngiwat. Kunana kat si kamot lang ang iwat ti kanayon nga maben-benepisyaran, siyak nga mata, kitkitak si daan. Eket no tamata nga rod, ti pagkaan mo kakabsat, kasano nga makapanganta matam nga rod ita. Jengiwat kasano nga makakita nga rod ita kakabsat. Hello? So, di mata, ada unique nga design ti Apo genkwana. Di lapayag, ada unique nga design. So, kastamot kadatay dito kakabsat, unique ti design ti Apo ditong galmay sa kadatayo. So stop comparing apa iso na blinesan ti Apo ti kasjay, siyak kat saan? Because God knows He needs that blessing to fulfill His purpose. Any problem is what you have now, God knows you need that problem to grow in your life. Stop comparing with others.
And be content with what you have. Be thankful. Naawatan nyo kakabsat? Naragsak ka, agyaman ka ti Apo no anyat inted nagan ka. At damot purpose ti Apo no apay nga dayjay ti inted nagan ka. So stop comparing yourself with others. Next, let me give you another thing that you need to stop doing in your life. Stop neglecting your ministry. Okay? Everybody read, go. Now, the word neglect means ignore. Ibig sabihin, you are aware, but you're ignoring it. Stop doing that. The word neglect also means disregard. Tingnan na sa dito, disregard. Aminim kung saan, haan mo nga imbilang nga nasisita kung importante. As compared ka dijay, mas nga importante kan ka. You are treating the ministry not important, that is disregard. Because the word regard means to treat important. The ministry, kakabsat, important. But if you are not fulfilling a ministry, listen, you are disregarding it. Meaning to say, you are treating it not important. That is neglect. Another meaning for the word neglect means not giving care or attention to. Not giving care or attention to. Naikang ka ti trabaho, ngam di ka asikaswan. Naikang ka iti ubraam, ngam di ka ikaskaso. Di mo pampansinan. Hello? I mean, look, if you are a parent, kat inikam dagiti anak mo iti responsibilidad nga di da ikaskaso kakabsat, two things is a problem there. Number one, ma-stress ka. Number two, they grow up without sense of responsibility. Not good for you, not good for them. Kaya kung ikaw, binigyan kita ng ministry, kat di mo at atensyonan, hamoy kaskaso, kan hamo kakabsat nga as asikaswan deta nga ministry. Okay? It's not good for me, it's not also good for you. Because you're neglecting it. Are you with me? Oh, sino kada kayo ti ada ministry na dito church? Itayag nat ima na. Oh, come on. Tayag ima yo, ada ministry yo. Okay. Come on, hanggang babaeng kakabsat. Sino ada ministry na dito church? Oo. Kakabsat, listen to me ha. Dapat amin tayo ada ministry na ti church. Ulitin, amin tayo. Kuri kada kay ngagbuy-buya kada kita sanctuaries, outreaches, every member must have a ministry. Let me show you why. Number one, every believer has a God-called ministry. Kada Kristiyano, kada naisalakan, kakabsat, at dain tuding ti Apo nga ministry iti church. Kasla bagi. Naawatan niyo? Kada parte iti bagi at the function na. So sika nga miyembro iti dayto nga church at the function mo. The problem is hangkag function. Are you following? Awan miyembro, awan parte tabagim nga awan function na kakabsat. Once nga da parte tabagim, ket han nagfang-function, malfunction. Oh, right? Deta gamit mo kakabsat, once nga da pyesa nga hanagandar, makaapektar ka DJ buo nga gamit mo. Kastamot ti church. So as your pastor, it is my duty nga kaya nga dapat tunggal may sa kada tayo ditoy at the ministry nga i-fulfill na. Ag-function ka according ka DJ ministry. So, kada kayo nga nanagaytayag itay kakabsat, I did not mean nga pabainang kayo. But I just want to find out sino ti awampay ministry na. Kat nakita, adukay pa'y gayam.
So tila saludsudak kada kayo ita. Kaya't yu kadi kakabsat, nga i-fulfill DJ ministry ngayon tuding ti Apo kada kayo. Raise up your hand. Oh, digitihan na nakaitay-itay. Kaya't yu kadi, itay yu ima yu kakabsat. Very good. Oh, kaya't yu? Yes. Apay kakabsat. Because number 2, pamudya number 2, read this. Ministry is our response to His goodness and grace. No haan mo maapresyar, ti kinaimbag ti Apo ken kahangkag min ministry. Because ministry is response. Listen, ti panagserbi ti Apo, haan nga dete ing kapilitan. Naawatan nyo kakabsat? Oh, Tito Benedict, hanggang kailangan na pilitan nga agserbi ti Apo. Yeah, Brother Joel, hanggang nga pilitan, Brother Ruby, hindi kita kailangan pilitin. Kasi kung kayo mismo, mariknayo ti kinasaya at ti Apo kada tayo, DJ nga kinasaya at nakin ka, ti response mo ken ka, panagserbi. So if you are not doing a ministry, there are 2 problems in your life. Number 1, you're not functioning. Number 2, you're not responding. Kasi ti language ni Apo Diyos, nalaka nga ibagam thank you. That is 1. Ngam ti kayat na nga makita, ipaay mo tabiyag mo nga agserbi keng kuana. Data ti language ti Apo ti panagyaman. Uray ag thank you ka, God is okay with that. But listen again, ti language ti Apo ti panagyaman is you need to give your life to serve Him. Romans 12:1, anak ko na nakakabsat. Romans chapter 12 verse 1. Everybody read, go. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable what? Okay. Because of the mercies of God. Agasam tama pang kay SM damdama, thank you Lord. Kunam, anat ministry ti church. I mean, look, hang ko ibaga nga dakas kakabsat, ngam hang nga tanga nagmading agi-post ka kadagiti nagkinasaya at ti Apo, yan ta Facebook, awan mo't ministry. Mapangkat SM, thank you Lord, naka-SM kami. Anong ministry mo? Mga kapatid, hindi ko po sinasabing mali at masama iyon. Pero ang punto ko lang, kung thankful ka naman sa Diyos, nga, kita man lang, mapadasan tayo mo ti ag-SM, nakimimbag ti Apo. What's your response to that? How do you tell God that you're thankful? Ti panang-elevate na ti kasasaad ti biyag mo. Ngahan na kala pinarswa, pinasaya at napay ti kasasaad mo. Kita man lang nakarigrigat tay laidi, tatagat kastoy, Apo, adot yam, thank you, Apo. God said, so what now? You're thankful to me for what I did to you, anangarod anak ko. Look at what the Bible says. Because of the mercies of God, the Bible says, present your body. Dapat amin tayo itaag forward dito, nga kunam Apo, usto day panangilawlawag ni pastor, mariknamit kinaimbag mo, makita mi, ti panang paangat mo, ti biyag mi, kinasayaat mo Apo, na I present my body to you as a living sacrifice. Hanga samon tulay present ti Apo ta biyag mo, tunatay ka, that's impossible. Now that you are alive, while you are breathing. Kunam, Lord, I present my body living sacrifice, holy. Kaya't nang asawan, pag santum tabiyag mo, tapno maaramat na ka. No agin inom ka, isardeng mo, tapno maaramat na ka. No agbisbisyo ka, stop mo, tapno maaramat na ka, holy. Dakay nga young people, nga maki-girlfriend kan maki-boyfriend, ikat you daytan, tapno maaramat na kay ti Apo. Hello? You have to present your body. And, listen,
Kaya minsan yung mga young people, grabe naman, napaka-strict. Hindi yung pagiging stricto, tama lang na sabihin namin. Kasi kapatid, kung naramdaman mo ang kabutihan ng Diyos, ibibigay mo maglilingkod, anong gagawin mo? Magpapalinis ka ng buhay mo para worthy ka na magamit niya, kapatid eh. Mayat nga rin nga baso kakabsat, agat katay mat. Uno baso agat isbo, nag-isbon dagayam. Isut usaran di gobernador nga paginuman. So ikaw ako, hindi ko, alam niyo, pag patpatama, hindi patpatama to. Sana you come from a right mindset. Mali yung mindset mo, kapatid eh. Basta agpritsak bisyo, agpritsak maipanggap inom, sigarilyo, barkada, untimely relationship, agawid ka, pinatamaan nakman ni pastor. Mali ang mindset mo, kapatid eh. Dapat naintindihan mo na ikaw, napakabuti ng Diyos, kat apo itod ko tibiyag ko, is my response to you, Lord, and because of that, iwaksik ni bisyo, iwaksik ni, you know, that should be your mindset. Naunawaan nyo? And listen to me, kasta iti dapat spirit ti church ta iti HBBC. Hanga deti agserbi ka, napilitan ka nga nangikat bisyom. Kaputa, di mo kaya ta ma-disqualify ka, madisiplinaan ka. No, it should not be that way. Isang din mo dapat na panaginom mo kasi aramatan na kati apo. Pagkasam tama pang kag-disciple, laging inom ka mat? Hello? Hindi pwede yun. Magpapagamit ka sa Diyos, so dapat iwaksim dayjay. Tatahamumot ko na nga, ay Jack Pelord, mabalin nagserbi ti apo, agin inumak pela nga rod. Hangga di nga nakasaysaya ti apo, ayam ba na pastor, permi di kiti anak ko makita, so anat response mo ti apo? Parents, you are thankful to God for your children. Many of us here, you know, I saw this church from the very start. From my start, di na yan nakak, syempre. And I've seen how the Lord has blessed many members here. Dati hindi kakabsat, nakalawlawat pagparkingan, awang maiparking. Tatawang pagparkingan ng kakabsat. Di ka adutlugan. Halos every member at the motor nan. Halos every member at the lugan nan. Isn't it the blessing of the Lord? Tapos magpo-post tayo, Lord, thank you for your blessing. Thank you for my car. Thank you for this. Anong ministry? Pag tinatanong ko yung anong ministry, kasi po automatic yan na pag nalasap mo ang kabutihan ng Diyos, ang response mo dyan, Lord, I give my body to serve you. Yun ang response lagi doon. Because ministry is your response to the goodness and grace of God. Clear? Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So, tatagakabsat, I hope, wag ko nang ituloy ito, marami ito eh, pero let me just give this for, can I borrow a violin? The purpose ti violin kakabsat, kat dapat under the hand of a musician. Ang purpose ng violin, why is it designed this way? Amin, digito'y kakabsat, at the purpose na amin, deta, right? Pintas ti pa naka-curve na, di klase ti wood. At darason na no apeng akas JJ Wood. String, DJ pan naka-engineering na. This is engineering. Musical engineering. This is called engineering. Nalaing DJ nakapanunot kakabsat. Naka-invento. Naka-design. Ti kastoy nga langati musical instrument to produce a sound. But the purpose of this violin will not happen unless it's in the hand of the musician. No awan ijay ima jay musician kakabsat, dating a violin, it will not fulfill its purpose. Because the purpose dating a violin is to produce a sound. To produce not just a sound but a note, a graceful music. Hana ma-produce di jay if it is not in the hand of a musician. And listen to me, expensive wood, crafted with precision, it will not serve its purpose. No awan jay ima jay musician. God is the musician of our life. God is the musician of your life. Idi, tinakaw na tayo ni Satanas. Ngam nasarakan na tayo ti Apo. Kat idat tagakabsat, just like this violin. Can you play a note?
Okay, for example, you play the note of C. Oh, yeah, ilagay mo sa mic. Yan. Wow. What happens with the violin? It's fulfilling its purpose. Kamuray nagina dito, awan di musician nga mang tukar, awan serbina. Right? So in Christ, we are designed to be played by the Master. And unless your life is being used by God, your life is just being wasted. Sayang lang ang buhay mo. Naawatan niyo kakabsat? Kaya, let the Master use you. Let the musician use you. Amen? Okay, can you play one song? Your favorite song. You see? The violin is now producing its sound and note and fulfilling its purpose. Why? Because the musician is using it. But without the musician, I don't care how expensive that is. But the purpose why it was designed that way is being wasted because no one is using it. Kati apo at the purpose na tibiyag mo. Even your past before you got saved, all of that at the purpose ti apo. Your talent, your skill, your ability, everything. And all of that must be used by God. Isong iti dayti kakabsat nga kanito, I would like all of us to respond to God. Ag-respond ka kung may iti apo kat kunam, Lord, number one, thank you. Palagpakan naman natin siya. Thank you for your goodness and for your grace upon my life. Ministry is your response to the goodness of God. And ministry is what you are designed to do. Datayo nga naisalakan kakabsat, once nga in-accept mo ni Jesus as your personal Savior, ti design ti apo ken ka, agserbi ka iti ministry. So amin tayo, dapat maaramat iti apo iti trabaho na. You know, after nga inda, di kar mo ti biyag mo ti apo, dapat ti pampanunutom itagat apo, anat pakaaramatak apo. Anat kayat mo nga pangaramatan ti biyag ko. Can you ask that, everybody? Say that word to God. Everybody go. Lord, anat kayat mo nga pangaramatan ti biyag ko. Anat kayat mo nga pangusaran apo kanyak. Amen? Praise the Lord. Are you ready to serve? Amen. Everyone ready to serve? Amen. Don't be selfish. Agyaman ka ti apo, ikan na ka pa iti biyag. Hamo nga ibusen ta pasensya ni apo Diyos ken ka. Ikan na ka iti biyag, kat nakaimot ka nga, di ka lapulos ipaay ta biyag mong agserbi ken kuanan. So, many things have been touched today. Manipod itay muna. Stop worrying about your future. Number 2, stop comparing yourself with others. Number 3, stop neglecting your ministry. Amen? So, are you willing to be assigned a ministry for the CSC? Amen? Will you be glad na kunam, Lord, neta ti urayak apo, nga maaramat mo ti biyag ko makapagserbi akin ka. Di kita'y dati nga maaramat ti apo, nga naipakti kayo kakabsat. Agsubli kay ti apo nga paaramatan. Baka totally nga ipakni ti apo ta biyagyaw. Sapay ta saan. Amen? Pero if once you were being used by God, ngayon, na-stuck brad. I-recondition natin. Sana magamit ka ulit ng Panginoon. Sabi sa akin ni Blessy, Pastor, pwede ba daw? Sabi, na bumalik sa orkestra. Pwede. But present your body a living sacrifice. Holy. Hindi ko sinasabing holy yung mga lahat na nandyan. Pero if you want to really serve God, present yourself holy. Kaya meron po tayong mga agreement na ginagawa dito. And those agreement does not make it hard. Guideline yon, tapno, ma-fulfill mo, DJ kayat iti apogan ka. And all of God's people say? Amen. Well, I'm so glad that HBBC is ready to serve God. Amen. And God will do a lot of things through our lives.